Start drugog hita, opet na čelo ide Jagoda More sa Andorom Vergom, druga pozicija za Evi Del Duomo, treći je Vulcano Nal, četvrti Sabor Black iznutra, kasa s polje, Grumeti na začelju Uruska. Nešto slično onomu što smo gledali u prvom trčanju, Jagoda More želi da gospodari stazom konjičkog kluba Bačka, a Vulcano Nal je sada izbio na drugu poziciju, treće plasirana je Evi Del Duomo. Sada Vulcano Nal tu na deobi čela sa Jagom, gleda, okreće se kod statusa, okreće Andor Vere, gleda gde su rivali, treća pozicija sad za Grumetija, Grumeti sa desne strane, ispred je Jago, zatvorena trenutno Evi Del Duomo, začelje za Uruskafa, ispred Uruskafa je Sabor Blacka te sa Brankom Skenderovićem i dalje Vulcano Nal na drugom mestu, iza Vulcano Nala parkiran Grumeti, Evi Del Duomo treće mesto. Vulcano Nal je prvi, malo pre u prvom hitu Evi je u ovom trenutku napala Jaga, da li će to učiniti i sada? Evi Del Duomo i dalje na drugoj poziciji, probaće da se probije između Jagoda Morea i Vulcano Nala, ali ne da se Vulcano Nal izuzetno dobro kasa za sada. Vulcano Nal na drugoj poziciji, treća pozicija Evi Del Duomo pritiska i Grumeti pritiska i Sabor Blacka te i dalje čelo za Jagoda Morea, našeg rekordera našeg odboja, osvajača ovogodišnjeg Petrovdanske trke u Srbobranu. Jagoda More ili Evi Del Duomo, tu je i Vulcano Nal skroz polja Grumeti. Šta nam donosi završni pravac? Jagoda More, napašće Evi Del Duomo, Jago ili Evi, ponavlja se priča iz prvog hita, Jago ili Evi, a Jago idemo u sredinu, pobeđuje Evi Del Duomo, treće mesto Uruskaf, četvrti je Grumeti, Sabor Black na posledku, Vulcano Nal.